Jesu Kristu inkosi bazalwane, bazalwane. Lokhu amatulu amaviyo bazalwane. So into yenzeka ukuthi masiphuma lapha emvoti ukubaphathisa bazalwane uNkulunkulu avela azibonisa isihlahla lapho khona amaviyo amatulo bazalwane amaningi kanjani bazalwane kugcwele ibucket bazalwane sizoseva the whole ikhaya labafundi bazalwane for breakfast nje sidla ifruit emnandi bazalwane imnandi kanjani yasisuthisa nje ngisuthe already kusazophaka manje nje kodwa nje ngisuthe ngoba ngidlile le fruit le bazalwane nje imnandi wayidla nje uphuza amanzi wasutha nje bazalwane ayisambonga uNkulunkulu bazalwane ngemvelo yakhe bazalwane ukudla okudala uNkulunkulu nje kumnandi not ukudla amafruits la sadlayo sesitolo bazalwane genetically modified sidla imvelo yakaNkulunkulu bazalwane bukani nje a very soft anobusweet nyana so nje amnandi bazalwane sambonga uNkulunkulu hallelujah amen.